कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिनाव खुंजानाय कार्बि आंलं जिल्लानि मोनबा बर'नि गाहाय आफादफोरनि बोसोरारि जथुम्माया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों शुक्रबारखालि जोबलांबाय। मख'जाथाव बाथ्रादि कार्बि आंलं जिल्ला कसारी समाजनि 73थि बोसोरारि जथुम्मा लोगोसे हिराथि फोरबो फालिथायजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला आबोबनि 35थि बोसोरारि जथुम्मा, कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय साख्रिआवला गौथुमनि 34थि बोसोरारि जथुम्मा, कार्बि आंलं जिल्ला बर' आबादारि आफादनि 17थि बोसोरारि जथुम्मा आरो कार्बि आंलं जिल्ला बर' गावबुरा आफादनि 35थि बोसोरारि जथुम्मानि जथायै खुंनाय गेवलां मेलखौ कार्बि आंलं जिल्ला कसारी समाजनि आफादगिरि दालसिं बसुमतारिया दैदेनदोंमोन। कार्बि आंलं जिल्ला गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहांआ बाहागो लानांगौमोनब्लाबो बिथांनि जायगायाव कार्बि आंलं जिल्ला गावखुंथाय गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा अमर सिंह टिस' आरो काउन्सिलनि मासिगिरि राजु टिस'आ बाहागो लादोंमोन। आरो बे मेलाव कार्बि आंलं जिल्ला गावखुंथाय गौथुमनि मावफुं सोद्रोमा अमर सिंह टिस'आ गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम रंहांनि जानानै सेलाबार ओनसोलाव थांनाय 73 बोसोर हानि पाट्टा गैयाजासे रायजो जाबोनाय रायजो राजाफोरनो 1 बोसोरनि गेजेरावनो हानि पाट्टा होनाय जागोन होनना बिबुंथि लाखियो। गुबुन फारसेथिं गेवलां मेलनि हाबाफारियाव मेघालयनि बारग' केबिनेट मन्त्रि डक्टर कपिन चन्द्र बर'आ माननि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। आरो बे मेलावनो बाहागो लाबावनो हादोंमोन फारियै कार्बि आंलं जिल्ला कसारी समाजनि बारग' गाहाय नेहाथारि बिसेश्वर बसुमतारी, आबोबनि आफादगिरि लीला दैमारी, बर' साख्रिआवला गौथुमनि आफादगिरि तारेश्वर बसुमतारी, बर' गावबुरा आफादनि आफादगिरि मुनिन्द्र नार्जारी, बर' आबादारि आफादनि आफादगिरि बुद्दिराम नार्जारी, साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि फारियै डक्टर प्रेमानन्द मोसाहारी, अरबिन्द उजिर, रितुराज बसुमतारी, रत्नेश्वर नार्जारी, कार्बि आंलं जिल्ला गावखुंथाय गौथुमनि बारग' मावफुं सोद्रोमा शरद ब्रह्म प्रधान, ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो गोबां रायजो राजाफोरा गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलसिम आं साबायखर बावहरबाय। दिनै जों बे लांहिन तिनिआलि टाउनाव मोनबा आफाद जेरै कसारी समाज, आबोब, बर' साख्रिआवला आफाद, बर' गावबुरा आफाद, बर' आबादारि आफाद गासै मोनबा आफादजों ज' जानानै 7, 8, 9 सानथामनि हाबाफारि लानानै मोनसे जथाय जथुम्मा खुंनाय जादों आरो बिनिनो गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै चिफ गेस्ट हिसाबै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां CM डक्टर तुलिराम रंहांखौ नुहुरदोंमोनब्लाबो बिथाङा माखासे उसुबिदानि थाखाय फैनो हायैयाव बिथाङा गावनि जायगायाव लेन्ड एन्ड रेभिनिउ इनचार्ज EM मानगोनां मुस्रि अमर सिंह टिस'खौ गावनि जायगायाव थिनहरदों। जों बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै लानानै जों दिनै बे मेलखौ मोजाङै खुंलांनो हादों। बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों सेलाबर रिजार्भआव फ्राय 73 इयार्स हा पाट्टा मोनालासिनो बेयाव थानाय रायजो राजाफोरा खालि बर'ल' नङा गुबुन हारिनिबो मानसिफोर दंखायो। कार्बिफोरबो दं, फारसेथिं आदिबासि बिथांमोना जेबो सुबिदा मोननो हायाखै। बिथाङा जे दिनै जोंनि बे गेवलां मेलाव बावैनो बे सेलाबर रिजार्भआव थानाय रायजो राजाफोरा हानि पाट्टा मोनगोन आरो मोननायनि बेबस्थाखौ खालामगासिनो दङ बेखौ बुंनानै जोंनि सिङाव दिनै फोसावनानै होबाय। बेखायनो जों बेनि थाखाय जोङो बिथांजों लोगोसे कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां CM डक्टर तुलिराम रंहांनिसिम जों कार्बि आंलंनि गासै बर' मोखां आफादफोर लोगोसे बर' रायजो राजाफोर लोगोसे आरो मेघालयनिफ्राय मोजां मोनदों। जों जोबोद खुसि मोनदों जे मेघालयनि मोनसे समनि मन्त्रि डक्टर कपिल चन्द्र बर'आ जोंनि बे मेलाव जर'खा आलासि हिसाबै फैनानै बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गोबां बेसेन बह्रा बाथ्रा बुंलांबाय जे जोंनि बर'फोरा जेरावखि थाया माने इनक्लुसिभलि कालेक्टिभलि खामानि मावलांनांगौ। अब्ला जोंनि जिथु खामानि मावनो गोनां, जोंनि जिथु हास्थायनाय, जोंनि जिथु दाबिसा बेफोरो जेब्लाबो गोग्लैसोना थानाय नङा। माबा मोनसे नङा माबा मोनसे समाव बे जाफुंगोन। दिनै सोरबा सासेनि दिनाव जायाब्लाबो बिनि उननि सोरबा दैदेनगिरिनि दिनाव बेयाव जाफुंसारगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों।
लोगोसे बिथाङा बुंबावदों जे गाव हानायखिनिखौ नांगौ समाव गावनि माने सहाय आरो मददखौ जोंनि अरायसम खालामलांबाय थागोन होननानै बिथाङा दिन्थियो बेखायनो बिथांनिसिम जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर জানিব পৰা মতে আপুনি মেঘালয়ৰ মানে কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিল আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাৰ মই একচুৱেলি গাৰৈঞ্চৰ হয় মেঘালয় টিকিকিলা বুলি কয় মই ডক্টৰ কে.চি. বড়ো 2টা টাৰ্ম ইলেক্টেড হৈছিলোঁ এটা সময়ত মই কেবিনেট মিনিষ্টাৰো আছিলোঁ চেৰিকালচাৰ উইভিং এক্সাইজ এইবিলাক পৰ্টফলিঅ' আছিল যি হওক এতিয়াতো হাৰিলোঁ বুজিছে মই এক্স MLA বা ফৰ্মাৰ মিনিষ্টাৰ হোৱা স্বত্তেও আজি যে বড়ো কছাৰী সমাজে আৰু অন্যান্য বিভিন্ন টোটাল 5টা বড়ো অৰ্গেনাইজেশ্যনে মোক ইয়ালৈ মাতিছে স্পেচিয়েল গেষ্ট কেনেকুৱা লাগিলে আপুনি মই বহুত সুখ পাইছোঁ বহুত আনন্দিত কাৰণ মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম এইটো পদাৰ্পণ ইয়াত বড়োসকলেও আগতে শুনিছিলোঁ ইয়াত আজি চবকে আহি পালোঁ চব লিডাৰক পালোঁ আৰু ইমান খুচি হ'লোঁ মোৰ পুৰণা বন্ধু অনিল বসুমতাৰীক পালোঁ আৰু বেছি খুচি হ'লোঁ আমাৰ এখেতক পালে যে EM টিছ অমৰ সিং তেওঁ অমৰ হৈ থাকিব আশা কৰোঁ তেওঁ MPও হ'ব এদিন আৰু আমাৰ ৰাজু টিছক পালোঁ এওঁলোকে ইমান ধুনীয়া তো মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে কামনা যে যুগ যুগ ধৰি স্বাধীনতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে যোৱা more than 70 years যেনেকৈ কাৰ্বি প্লাছ বড়ো মিলিজুলি একতাবদ্ধভাৱে আহিছে এইটো আৰু বেছি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগে মানে ইউনাইটেড উই ষ্টেণ্ড ডিভাইডেড উই ফল এই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আৰু বেছি গাঢ় হ'ব লাগে কাৰ্বি আৰু বড়োৰ মাজত যদি ইমান দিনত যেনেকৈ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত চলি আহিছে ইউনিটি ফ্ৰেটাৰ্নিটি বা ট্ৰাংকুইলিটিৰ মাজত আছে মানে এনেকুৱা হ'ব লাগে আমাৰ ইণ্ডিয়াটো কি ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি না বিভিন্ন ভাষা ভাষী জাতি আছে চব মিলি একেলগে থকাতেই বাহাদুৰি তাতে আমাৰ উন্নতি তাতে শান্তি য'ত শান্তি তাতে প্ৰগতি মই এইটোৱে কামনা কৰিছোঁ বড়োবিলাকৰ উন্নতি হওক আৰু মই অনুৰোধ কৰোঁ আমাৰ কাৰ্বি লিডাৰ যিহেতু আছে এওঁলোকেও বড়োক চাওক বড়োৰ সুখ সুবিধা কাৰণ তেওঁলোকৰ তুলনাত বড়োবিলাক ইয়াত একদম মাইনৰিটি মানে এওঁলোকৰ ক'ত 7 লাখ আমালোকৰ ক'ত 50,000 ধৰক 50,000 প্লাছ the minority is always weak, majority is always strong. Karbis are stronger than Boros, definitely. তো মই এইকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এওঁলোকে যাতে বড়োবিলাকক চাই আৰু মোৰ ফালৰ পৰা কি আৰু মই মেঘালয়ত থাকোঁ কিন্তু বড়ো হিচাপে এইখিনি ষ্ট্ৰেংথটো ভিতৰত আছে বড়ো হিচাপে ফিলিংছটো আছে আৰু থকা উচিত সদায় থাকিব বড়ো য'তে থাক বড়োটো বড়োই কাৰ্বি য'তে থাক কাৰ্বি হয় না এইফালৰ পৰা মই অলপমান ধন্যবাদ দিছোঁ বিশেষকৈ ডালচিং বসুমতাৰীটো আমি একেলগে পঢ়াটো একে জাগাত একেখন টিকৰিগলাৰে আমি তেওঁকতো মই বিশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু পুৰণা বন্ধু কাকো নিচিনো মই খালি অনিল বসুমতাৰীক চিনো তেওঁ বহুত খাটিছিল বড়োবিলাকৰ কাৰণে কাৰ্বি আৰু লগত বহুত খাটিছে বহুত দৌৰিছে ইমানবিলাক নকওঁ তেতিয়াৰ পৰাই চিনাকি তেওঁৰ লগত যি হওক মুঠতে মই খুব খুচি হৈছোঁ আমাৰ হিল ডিষ্ট্ৰিক্ট MCL কাৰ্বি আংলং বাজেটৰ মিটিং এইটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু বড়ো সমাজ এই সমাজটো বহুত ভাল এইটো কাৰণে মানে ভাল ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা লাভ আৰু বহুতখিনি আৰু আজি মেঘালয় এক্স ফৰ্মাৰ মিনিষ্টাৰ তেখেতো আহিছে আৰু তেখেতো মানে ভাল কথা হৈ গৈছে যে আমি সকলো
মঞ্চৰ পৰা কছাৰী সমাজলৈ কিবা শুভেচ্ছা বাৰ্তা আপোনাৰ ফালৰ পৰা? কছাৰী সমাজত এনেইতো আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ দে আৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰাইব, মাত্ৰ ইয়াত নহয়, বাংলাদেশো আছে, তাৰপিছত আমাৰ ভূটানো আছে, নেপালো আছে, তাৰপিছত আৰু এখেতসকলে কি মানে পাকিস্তানতো আছে, সমগ্ৰ বিশ্বতে আছে। চ' দে আৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰাইব। আৰু বড়ো সমাজ বহুতখিনি উন্নতি হ'ব, কাৰণ বহুতখিনি সংগঠন আছে, তিনি